dati karwana sinuses nga iwe kenyino ina sinuses. Bakuru b'entebe kanise za Green Herbal Mindset Change omuri Ntungamo bagizireho mukoro gubire gurimo kwegesa abantu omugasho gw'emibazi y'ebishaka. Okutondora ekijuma kya avocado wakiranze uti askin oreba hembubura. Omukoro ogu gubire haizobe lya nyomwebazo omutawune ya Ntungamo gwetabigwemo abantu bingi okuruga mu district egi hamwe n'abegesa aborurengo rwa PhD ababire bebembiro kushomesa oku. Muri kintu ruhanga akakijanjara akakihanga nkijanjara ekikushi tukuba nkijanjaba emondi zogu ekijuma kya avocado. Omwami Rasto Mutanyomwa uri initiator w'entebe kanise za Green Herbal Mindset Change agizire ngo abantu bo muri Afrika bamwe nibange nkoresa y'emibazi y'ebishaka ngo habwo ko bati bakamanyire migasho y'emibazi egi n'endware zeri kutamba. Ogu agizire ngo beyikirizibwe kitongore cyo bwegese niho bari kutandika hitendekero ryo kushomesa abantu abo kozesa emibazi y'ebishaka kandi abari kwenda kwega emishomeji no kutandika ebiro bishatu byo kwezo kwa gatano mwaka ogu omuri Nyarutuntu Ntungamo ntayetira bari kwenda kwejumbiro mu kushomoku okuza kwehandikisa ahabwo kwenda kushoma okukozesa emibazi y'ebishaka. Tumuruka ebiro bitano ebiro gatano tumuruka obora herezo mwana wo kushoma obandi barayizire okushira abekirukone obero mama naza kubona certificate era atandise Nyarutuntu aragumiza bakashoma kabure mu university kabanje aho gatwagize umugisha bakorofe kuri dr abagambira twabwira amashomero byo mu Uganda agiye kangaga kutanga amashomero katanu na Profesa Mauda Mugisha obira ryo mujenyi mukuru ha mukorogu azimira babire bari mu mukorogu kandi yabaraganisa no kugumana kurengana nabo mu mirimo y'ibari gukora. Kandi kikuru cyabyo na nyoni mu ruko kandi imitereza ngwebe n'ibiranga yaterize no kubukozesa ngabukosaje abo abantu bataka babiha staneti ni cyarahanje gufunzona kikabuhanguha ruhanga somwe wana toza kuriya ekikuru manyango bikahangwa arahanga konke kinashanga na oranasi marahanga munongo ababuli ogunu mushomo namunyete abo ababire baryo mu mukorogu basimire ntebe kanisezi ngo habwo kuba niziza kongera kugwanisa ndwara zitari zimwe na zimwe mu magara g'abantu kandi mbazejo iri kubasa kutambera abantu omiringo etari yemwe bano ko kutwaturyo mushomovu mureke tukitwara kugambirana nabandi n'icyabuze bako kuko bagira ngo wabo mufumu wabo muroji abantu babi amasakaramentu abantu babi konka wabano mango cyo rukora kirimo bwa ruhanga utija kupamani mukomeze muri mukora umurimo wo kumwegerizo kandi kindi n'ikirungi twagumana twesya abantu kaba bari kurumanya munonga hazo kamubuza nibije kubagambana nije kusingaho kandi rabatambire nimwe mukatambira na nabandi. Ndi Gilbert Ankunda na Precious Owembabazi ahabwa Modern Television omuri Ntungamo.